Nerede içken? Bundan baksanız. Nerede içken? Tuttu şu üçü de. Üçü aldı. O Ecemi, dört o. Sokol медиа порталы акыркы учурдагы кылмыш кырсык окуяларын жана жол кыймылындагы ар кандай кырдаалдарды чагылдырабыз. Бул жаран милициянын жүзеки кызматына акчаларын урдатып алдым деп кайрылган. Окуя болгон жерге милициянын кайбыл кызматкерлери келгенде төмөнкү окуя орун алды. Seninle daha var. Ya ben gözümden gördüm çocuğum çıkıyor ortadan. Ayrıp kalmaz beşikten. Akşam çıkartıyorsun bu. Ha. Gördün mü? Çok nane. Bak bakalım şimdi. Tamam bir kız var. O düşüyor bak yüz kaçar kalmasın. Bak bu Ben başı şey versin. Ayrıp kalmaz beşikten. ben takmam ben. Ben takmam ya. Sen takmasan. Takmasan. Ece, Urbay dört turuz. Hemen şimdi başı vereken. Urbay turuz. Hemen şimdi benim yakın yapma evet tatlı odasına. Kim tartadı? Tutut ben ona. Tartat. Ya ölçüş. Ana, Ece bana ayıktınız bana. Biraz kameramızı. Tartını yaptın, daha var mı? Evet biz. Çıkılatkan taşla gördüm. Buna bir kız. Ne sen çocuğun başkına sen kadar var mesela. Kurtalım çıkılatkan. Yemin o şeyden mi? Yok sen toplasan. Özür dilerim. Tartmak doğrusu sokarsın bile bak. Niye bana alttır? Niye mi karas? Ya. Ece, yürü size. Kaka. Sergio Skor, anlatayım Ece, bunun aldığınız bağlanan yoksunuz mu? Bu sizi görmek. Ben çok çünkü kırmışımız. Bir boyca kavurmayın bunu. Şeyden aldım ben seni. Hocan. Alşak kapı oradan. Ona Ece daha kuşma gördüm. Çocuğum çıkılatkan. Parçalar karab gelirsin var. Şu kadın ama gelip konuşmasın ne? Nerede içken? Bundan baksanız. Nerede içken? İçip otursam Allah bu söntek ne mi oldu? Baksanız. Nerede? Bunlar tuttu şu üçü de. Üçü aldı. O Ecemi, dört o. Şuları aldı. Gördünüz mü? O kutlu şuları aldı. Sen zorlukta Gördünüz mü? tursan, men tursam Gördünüz mü? kipke tutmayısın mı? Şuları aldı. Ak tursa, men tursam al. Nereye gel, zorlukta timol çıkıttı. Ya. Ha? Attın mı? Aa sattım. Üç aldım. Ne oldu? Sattım. Kaç lira? Ben satmayayım diyeyim. Ha? Ne oldu? Böyle salmaz bize. Akşam yol okuttı orada. Şu menen ek bala Akşam ona. yol okuttı. Burs da ek bala tura. Tek bala Şöyle oğlum çikolata. Tursasın varsa men tursam, ak tursa. Bayağı oldu. Neyse. Ne oldu? Akşam yol okuttı. Ne oku? Törtö çikolata yerden arma oldu. Assalamu alaikum. Çömün kaç mı falan? Törtö çöntöm çikolata yerden arma oldu. Aklınız kim? Sizlik hiç. Ben baklaş getireyim mi? Ya. Ya gördüm ya çöntöm çikolata olmadı. O sözünü cevap alasın mı? Ya gördüm ya gözümle. Üstü. Siz ne yaptınız ki? Murat. Murat Bey, üstü üstü giyin. Pasport var mı? Pasport çok mu? Sizde hiç. Ne oldu? Ya o şey ekimin aksan çıkarıp versin bol ben razımım. Davulena daha cazbayım. Ben akşam mı ben misalı? Makorka çekiyorum ben. Bize adam gelsene. Tukar. Ben sen tanımazsın. Ekimin ekimin aksan çıkarıp versin ben Davulena daha cazbayım. Gel vakit. Hep umurtmayın. Yiyin mi? Na uşun gorgostun ne? Uşun ne? O şu. Ya. Törtö çöntöm çikolata Ana yerden böyle oturgan ayağı. Sen tosta gördün mü? Bunlar albayt, bunlar değil. Bakın sesime. Buna Bak daha başka bir tükelim ballar. Ya be. Amin. Bırak da sen ona Ekimin bakma da. çıkarıp versin ben razımım.
Sen ikisi boşa mı? Zayıfal mesele o. Aldık Ben bırak de. bakın dedim. Aldık sözüme cevap ver alasın boşa içine. Kimi söylüyorsun? Cevap ver alasın değil. Ulan sen de Ben 10 bin aksam al koy da sen olmaz. Kim aldı? Kim aldı? Yok. Sen buna dağın bir Recep ay koş otma birinci. Amir. İşemezsen ağzındayla bırak. Aç çığı. Алған жоқсыңар ғой. Bular albaydı da başka görüyorum onları. Жас қолға барып жүр. At koydu algan. Karak bakın olsun. Ben tutsam. Ben aytım ben razımın deyip partiyasına ben getirdim de. Yeni yıl altına atasın sen soğuk yesin. Biz baklashka teremiz. Sen tushunib o'tasizmi? Biz jo'nga tartib o'tasizmi jo'nini? Nega o'tasizmi dedi aldı tashoni. Akşam alsana berip koy bana. Voy men aldım seni. Sen aldı turamas qilib o'tasing ey. Kamerasını Men aqchangni olgan jo'qman. Baklashka terim. Oşa tortonu ben qarmadım da. Tortonu çıkıp atkan yerine çık. Men chuquladim mı? Men chuquladim mı? Komnatadan kim alıp çıktın da? Komnatadan boştu. Ya bu da bu ömesin mi sen de? Dışarıdan kalın malzemesi mi dışarıdan etmesin? Olmaz mı çakmaz? Ya kandaysan? Aa ekimin şart erkile bol men razımım. Ben bir dakika ekim şartı Kanka ekim yemesem de ekim son akşamlar böyle. Qaysi telefon? Son akşam çok olsa bir ben de Ya. Yine siken ben nesne düğmesin. Ben niye alsam onu? Ben de kafede olmam. Dışarı çıkmam. Buna şimdi Akşam berip koysun. Ona tamam bir kız var. Bayağı görsün. O bayık edeyse. Yolağında dursun. Buna ana 4 otom. Bana 2 gün son belgile ben getip koyayım. Razım. Tilingga o'tasing. Tilingga may. Ya dinle çağırmay. Tilingga may qadang ey. Hazır. Kuy. Ulan ustanlar ne oldu? Bu kişi kimmişler? Balдар tartırayım. Men balдар tartırayım. Telefonum yok mu lan? Akşam öyle. Ya vallahi bilmiyorum. Balдар tartırayım mı? O sarı çaştı ne olsanız sarı çaştı. Murdaga emasmi? Baklashka O sol dağı buna arız rece dağı. Gördünüz mü? Evet abi. Cana cana. Ya akşam berip koysun. Algan ötkesi. Ya karışma. Ayt otamıyorsan. Gün ayttam. Tartma şey. Direketlerge aytam. Tek bu yakta qaysi rayonda жүрөсүң дейт. Oşa men ayttım bu acı. Çöntögүң çıkıp atkanын gördüm koy. Bayke. Angaçını ayttım. Sen az masayıp kaldın. Mına yerde karmaşıklar köp. Hazaka Oşa ben karmaşık işler ekesin ya. Ber koy. Ber desem beret dedim. Oşol karmaşık. Açığı da. Ben gözümden gördüm. O törtön alıp atkanı vardı. Törtün mesele o. Şimdi- Mesela cana s**yorsun man. Kaçım orada Şımın çukup atkanı gördüm ona. Мындан ары окуяны териштирүү үчүн жакынкы милиция бөлүмүнө жеткирилди. Yok bunu da ayttım. Ulan gel. Törtönü gördüm de çukup atkanı vardı. Oturganı var. Bir komnatada oturgan. Törtönü gördüm çukup atkanı. Bağırı gece. Ya şımın oşuktan alıp çıktım o. Şımın niye alıp gitmiyor onu? Şımın oşuktan alıp çıktım. Tursam. Ters denk. Buna törte var da karşı. Men tursam diye oldu. Gel. Ne oldu? Aytalam. Ne oldu baka? Жоқ, сіз айтпам, мен айтамын. Сырттан иштин келип, мынерге жатайлы деди. Жанымда 3-4 киши бар болчу. Жатайлы дедим, анан макул деди. Эже менде акчам жок деп сумкамды ичкерге алып кирип койдум мынерге. Анан телефонумду бердим колуна, эженин колуна. Бул телефон канчага тартат деп, 1,5 миңге тартат дедим. Десем макул деди. Анан телефон колуна карматына сумкам мынаяка коюп эме кылсам шерпем кирбейбиз деди. Биз кетебиз деди. А макул анда дедим дагы силер туруптула деп сумкам биякта калды, артынан бастым.
ошондон кетип кайра келсем уже силерге чалып атпайбы? Силерге чалып бас. Мен мындай болуп атат деп азыр билген номерден чалды. 102 чалган жок азыр силер келге депчи. 102 чалган жок. Билген номерден чалды. Кимдир номерден чалды. Именно номерге чалган жок да 102чи. Өзү билген номерге чалды. Анан кийин силер келип атасыңар. Эже мен сумкамды бергиле дедим. Мен телефон бергиле. Мен кетейин десем бербей коюп атат. Анан кийин мен коркуп эле силер күтүп отурдум, ошодон болду. Актанган жокмун, сактанган жокмун эжеденчи. Ооба. Эжеге бул эми. Эже айтыңыз. Сүйлөңүз. Канча болот саат канча болду? Мына 2 саат мурда 3 ай 2 саат эмес, 1 саат эле мурда. Жо, 2 саат мурда. Эже актан өргөн зантип. Байке күтүп турсун. Макул. 3 ай эки эркек болуп келишти. Анан мас. Анан кийин бул айтты. Эже мен burada бияка жатып жүрдүм эле. Орун барбы деди. Анан канча болсоңар сен 5 үй деди. Анан хорошо 5 үй болсо биякта бир киши бар, анан отурайын да ошол жака мен сени жаткызып коеюн. Анан кийин киши башына 100 үй дедим да. Ошентсем санап мынча болот экен деди. Анан кийин акчам жок, мен документимди түшүрбөйм. Мен документ албайм дедим. Ошентсем бир телефонун калтырды. Анан айттым, бул телефон канча турат десем, 1,5 деди. Анан айттым, мен телефон деле сатпайм. Лучше 2 телефон калтыргыла, эртең алып кетесиңер. Ошентсем анан эжем бул сумканы ачып туруп кое турайынбы деди. Могу жерге бир узун моундай бир дорожный сумка койду да. Анан хорошо дедим. Анан эшикти ачып койсом бир кыздын жетеледи. Ал кыз кирбей койду. Аябай тартты, жетеледи, келбей койду. Аңгыча бир кишиси келди, муну жакалады, могу жерден экөө тартышып кетти. Анан бул алар тетиякка басып кетти. Бул анын артынан кетти. Анан айтты, эже келбейди, эме болбой калды. Анан тилиңди албай койду. Анда кетесиңби сен? Кетем деди. Анан соткасын бердим, сумкасын бердим, алып кеткен. Анан мунун артынан дагы 2 киши бияка ээрчип кеткен. Анан мен эшиктин алдында турдум да, киресиңер кирбейсиңер десем, эже жаба бериңиз, биз кирбей калдык деди. Анан ошол ойдон бүттү. Андан эме килеттерим душка түштү, кирип чыгып жүрдүм. 2 сааттай убакыт өттү. Анда эле эшикти ачат, мен сумкам менен соткамды берсем. Сен алып кетең беле? Жок, мен алып кеткен эмесмин. Анан камераңыз бар да алалы. Менде камерам жок дедим. Анан сумканы эмне алсын? Үйүңүздүн баарынан турам деди. Сиз ошондо акчаңызды ала албай атасыз, бул берген. Жок. Мен бияка бир сумка менен соткамды бердим. Просто мен сумкамды койгон эле болуп калды берди. Негизи акчаңызды ала албай атасыз ошондо? Жок. Сумка биякта калган, телефон да биякта калган. Биз экөөбүзгө эч нерсебиз жок. Просто мен сумкамды алып кетейин дедим, мен бу жерде жаткан жокмун. Бияка арыз жазасызбы? Жазам. Заложный обвинение жазам. Жазам. Жок, берден жазбайсыз. Эми мен анан мен сиздин жазам. Сиз да ошондо. Жигиттер бир отурула. Эми бир сыйра биякты аңтарып чыкпайсыңар. Мен сумкам каякта. Кантип аңтарып чыгалы? Бул эже мен үстүмөн арыз жазып атпайсыздар. Бир сыйра карап чыкпайсыңарбы? Мен сумкам бияктабы же биякта эмес. Ошондо тияктан арыз жазып, анан ошол болгондон башка милициялар келет, тергөөчүлөр келет, анан ошолор аңтарат. Бир саат, 1,5 саат мурда келип, мен биякта жаткылайын деп ойлодум да. Анан жаткылайын деп ойлосом, булар эме кылпай. Шериктерим жок, жатпайбыз, кеттик деди эле, уже таң атып калды деди да. Анан сумкамды койдум, эже, могу 1,5 миңге тартат, телефон бердим. Биякта тура турсун дедим. Анан эже ошентип азыр келсем, кайра кеттик биз. Кайда кетсек, эже ошентип азыр силер чакырып. Эже даже 102 деле чалган жок. Билген номеринен чалды. Могу экөөнүн бирөөсүн эжеге тааныш окшойт. Келип жүргөн мынчалар. Жон бияка 202ден алды өз вакытта. Сыра эле чалып туруп, келчи деп шап эле чалып туруп эле. Келчи деди. Кандай эмек деди. Мен бир жолу бияка душка түшүп кеткен, бир жолу түндө калып жатып кеткен. Ошол себептен эле келгем бияка. Тааныш болуп калды, все-таки депчи. Сумканы кайерге койдуңуз сиз? Сумканы киргизиле мына эме турган жерге койдум. Товарищ ким? Вашингтон турган жерге койдум. Барчы. Сен эшлешпейсиң. Сумканы койгондон кийин сиз каяка кеттиңиз эле? Аны кантип алып койду? Шериктеримен кеткем. Кайсы шериктеримен? Шериктеримен. Алар кирбей коюшту. Сумканы таштап коюп кеткенсизби? Сумканы телефон таштап коюп кеткен. Кара сумка. İçine men zimni, летный, полный вещтерим бар, 2 акчамым бар, жемпирлерим бар, рубашкаларым бар, полный эмелерим ушунун ичинде болчу. Бир эле сумкам болчу. Мен мына жабышым аркайсы жерде көчүп кону иштейбиз да биз. Мындан ары окуяны териштирүү үчүн жакынкы милиция бөлүмүнө жеткирилди.